प्रमद बरुवा जुदि आगोलाव सिट मोननि सिगाङाव गोदै गोदै बुंदोंमोन बिथाङा दानो मानो होनो हाया आं प्रमद बर' सारनि सिगां बिथांखौ बुंगोन सार नोंथाङा गोदै गोदै बाथ्रा बुंदोंमोन मिटिंआव बुंदोंमोन जे अंगनाबादिखौ बे बिपिएफ सरकार थानाय समायाव ब्रिटिना बिस्कुट दं थखायो होननानै दिनै प्रमद सरकारा फैबाय दिनै जोंनि प्रमद बरुवा जोंनो मा होदों मानो फैयाखै मानो नायाखै जोंनो नन बिटिडिनि बायसा जेरै नन बिटिडि खामानि मावो गाखे दय फायो जोंनो जोंनि बिटिडियाव जोंनि बिटिआराव जों मानो हरा बेयाव हाबाफारिया दिनै जादों दि दिनै हाबाफारिया जानो दि जोंनिया अट' दिनैफोराय जों अंगनाबादि खामानि मावै मावै जोंनि देहा जोथोन गासैखौबो देहाखौ गारनानैबाबो निजिनि देहाखौ गारनानैबाबो देहा नाया होनना जोङो गामि गामि गिदिंनानैबाबो जोङो गथ'फोरनि जोथोननिफ्राय गर्भबती जोथोननिफ्राय अरुणोदय खामानिनिफ्राय पुसन टेकारनिफ्राय पिएमनिफ्राय जों अट' सरकारा गोदान गोदान स्किम लाबोयो जत' बे स्किम खानाखौ जोंनि अंगनाबादिनो खामानिखौ एगारना होयो जोङो थेवब्लाबो जोङो गिया जों मावो गासिबो वार्कारफोरा न' गारि जोङो खामानिखौ गासिबो मावफैयो दिनै जोंनो सरकारा एसें खामानि मावनानैबो जोंखौ नुवा नामा बिथांमोना जोंखौ नुवा नामा जों मा खामानि मावो बिसोर थाङा नामा जोंनि लिरनाया गरायाव थाङा नामा मानि थाखाय जोंनि खामानिया सोरबा 6000 सोरबा जायो नामा खामानिया नोंथांमोनानो सों गांसे दख'ना मोना गांसे सार्ट मोना गांसे जोङो गाननो लाखै फासारि हि मोना जोङो बिदिबा 6000 जुदि मोना जों गथ' न'खरखौ माबायदि फिसिगोन बिथांमोना सान गिदिर गोलावफोरा सान जों 6000 फैसाया बेसां आथानाबो नङा सारिनाबो नङा जोङो बिदिब्ला जों जुदि 6000 जुदि खामानि मावनांगौब्ला 6000 जों मावनांगौब्ला बिसोर जेमानखिनि बजार देहा जेनेबा फिथाइ सामथाइनिफ्राय गासैखौबो माने दामखौ खमायनांगौ होमबानिया जों मावगोन आरो जोंनि जुदि जोङो दिनै न' बां गारनानै जों मानि थाखायनो ओंखारबोदों जे जोंनो 6000 होनानै जोंनो माबाखौ जोंनो होनांगौ मजुरिखौ होनांगौ जों मजुरिनि थाखाय जों दिनै ओंखारबोदों अराय सम ओंखारगोन जोंखौ मानियालागै जों धरनाखौ खालामबाय थागोन आं प्रमद बर' सारनि सिगां बिथांखौ बुंगोन सार नोंथाङा गोदै गोदै बाथ्रा बुंदोंमोन मिटिंआव बुंदोंमोन जे अंगनाबादिखौ बे बिपिएफ सरकार थानाय समायाव ब्रिटिना बिस्कुट दं थखायो होननानै दिनै प्रमद सरकारा फैबाय दिनै जोंनि प्रमद बरुवा जोंनो मा होदों मानो फैयाखै मानो नायाखै जोंनो बे प्रमद बरुवा जोंनो बिपिएफ सरकारनि समायाव जों 500 थाखा बिबाय बिपिएफ समायाव हाग्रामाया जोंनो होआसै जों एसेबां धरना खालामबाय एसेबां जों माबा थांबाय हाग्रामानि खाथि बिथांनि खाथियाव थांबाय जोंनि अंगनाबादिखौ जेनेबा नेग्लिजेन्ट खालामबाय जोंनो खाद्य होयो माइरं अन्थाइदों लाबदों गेसाव हालदैफोर माबा दालिफोरखौ जोंनो होयो गोरा राजमा रुइफोरखौ होयो जोंखौ बेनिखायनो जोंखौ गथ'फोरखौ मोजां जाथों होननानै जोथोन मोजां नाय जाहोनांगौ लोंहोनांगौ होननानै बिसोर माने जोसा माइरं मानो हरा मोजां मानो हरा जोङो बे माइरंजों जों मा गथ' मोजां खालामनो साइस्थ' जानोबोला मोजां बुस्थु होथों जोंनो नन बिटिडिनि बायसा जेरै नन बिटिडि खामानि मावो गाखे दय फायो जोंनो जोंनि बिटिडियाव जोंनि बिटिआराव जों मानो हरा एरैनो मानो नावाखै एरै खालामाखै मावाखै बिथांमोना ओंखारबो नायफाय जों मारखौ मावो आरो जोंखौ मारखौ मावो जों मारखौ मावा बिथांमोना ओंखारबो गादियाव जनानै अंगनाबादि खामानि मावा हे उमुक मावा हेन टेन जायो बिदि खालामबा जाया नङा बिथांमोना नायफाय जोंनि नांगौ खोनाखौ प्रमद बरुवा जुदि आगोलाव सिट मोननि सिगाङाव गोदै गोदै बुंदोंमोन बिथाङा दानो मानो होनो हाया जोङो थांगोन दाखालि केमन थारिख आसले जोङो बिटिआराव गेदेर जों संगठन दादों जोङो 8 तारिख सेप्तेम्बरनि जोङो गोदान बिटिआराव जों गोदान संगठन दादों जों बिथांनि थाखाय मेम'रेन्डाम लिरनानै दोनखादों जोङो थांगोन बिथांमोना एगारना होदों जे बिटिआराव जेमानखि अंगनाबादि बिथिंखौ नायनो थाखाय एगारना होदों नायथों जों मोजांसो मोनो ओंखारबो जोंनि देहायाव मा जादों माबायदि खबिदा मोनदों मा प्रब्लेम जादों जों मिथिगौ जों ओंखारबो जों माबायदि खस्थ' दङ बेनिखायनो जोङो बिथांमोना दायो क'क्राझाराव सोलिबाय हादों जोंनि अंगनाबादियाव मा प्रब्लेम जादों बेखौ नायदोंनानै जों खोनानो मोनदों खिन्थु जोंनि उदालगुरि जिल्लायावबो फैथों नायथों बेनि गेजेराव जों मेम'रेन्डामखौ जोङो दा अक्ट'बर मासावनो जों बिथांनि खाथियाव हैगोन होननानै जोङो सानदों दा जों लिरनानै दोनखादों बिथांनि सायाव जों गासैबो थांगोन बिथाङाबो जुदि मावाबा जों बेबायदिनो धरना कार्यखौ जों खालामनो माबा लादों हाबाफारि लागोन थेंक इउ
ইউনাইটেড আপোনালোকে কিহৰ কাৰণে ই ধৰণাটো কৰিব লগা হৈছে? আমি বহুত কষ্টৰ কাৰণে ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে। আমাক মাত্ৰ মজুৰি হিচাপে মাননি হিচাপে দি আহিছে 6,500 টকাৰ মাত্ৰ আমি কাম কৰি আছোঁ। তাতকৈ একো এটা পইচাও বেছি নিদিয়ে। আমি মাননি সলনি মজুৰি বিচাৰিছোঁ, সেইটোকে দিবলৈ টান পাইছে। তাৰোপৰি আমি ৰাতিপুৱাই ঘৰখন এৰি থৈ লোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক পোহপালন দিবৰ কাৰণে আমি ওলাই আহোঁ। 12টা বজালৈকে আমি স্কুল কেন্দ্ৰত থাকোঁ। তাৰপিছত আমি 20খন বহি মেইনটেইন কৰিব লাগে। সেই বহীকেইখন আমি ৰাতিও কেতিয়াবা 12টা বাজি যায়। আমি ঘৰত অকণমান সময়ো দিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ হয়তো দৰমহাটো বঢ়াই দিলে আমি কিছু মানুহ বিচাৰি আনি ঘৰত অলপ কামত লগাব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু আমি নিজেই একো এটা পইচাৰে সেইখিনি পইচাৰে একোৱেই নহয়। আজিৰ যুগত কেনেকুৱা মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আপোনালোকে দেখি আহিছে। সেইকাৰণে আমি টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাক মাননি সলনি মজুৰি দিব লাগে। আৰু অলপতে আমাৰ যিসকল অৱসৰ বাইদেউসকল গুচি গ'ল, তেওঁলোকক 20 অক্টোবৰৰ ভিতৰত যি তেওঁলোকে এককালীন সাহাৰ্য পায়, সেই এককালীন সাহাৰ্যটো দিব লাগে। নহ'লে আমি আজি আমি এই 10 দিন আমাৰ প্ৰজেক্টত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ। তাৰপিছত এই 10 দিনৰ ভিতৰত যদি আমাৰ দাবীসমূহ মানি লয়, তেতিয়াহ'লে আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী উঠাই ল'ম। আকৌ যদি নামানে আমি ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যাম, ডিষ্ট্ৰিক্টত 10 দিন দিম। সেই ডিষ্ট্ৰিক্টতো যদি নামানে আমি ৰাজ্যিকলৈ যাম। গুৱাহাটী আমাৰ সঞ্চালক অফিচত গৈ আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী পালন কৰিম। আমি বহুত বছৰ অনুনয় বিনিময় কৰি, মোৰতো এতিয়া 37 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। আমি সদায় এনেকৈ ধৰ্ণা দিয়ে আমাৰ এই বয়স গ'ল। আমি এতিয়া ৰিটায়াৰ হ'ম, আৰু বহুত ৰিটায়াৰ হৈছে, কিন্তু আমাৰ পিছৰখিনিয়ে যাতে প্ৰাপ্য পায় ভালদৰে, সেইকাৰণে আমি আন্দোলন কৰিবলৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে। আমি অংগনৱাড়ী বুলি বহুতেই মানে নেগলেক্ট কৰে, কিন্তু আজিকালি অংগনৱাড়ী যিখিনি কাম হৈছে, কামৰ কাৰণে আমি এখন চকী পাওঁ, কিন্তু সেই চকীখনত বহিলে আমাৰ পেট নভৰে। আমাক সেই হিচাপে দৰমহা লাগে, আমাৰ ঘৰখন চলিব লাগে, আমি শান্তিৰে এসাঁজ খাব লাগে। আৰু তেওঁলোকে নিজে 6,000ত আমাৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে চলকচোন, কি কৰিব? মন্ত্ৰী বিধায়কে 6,000 টকা দৰমহা লৈ ঘৰত জমা দিয়ক, তেতিয়া কেনেকৈ ঘৰ পোহপালন কৰে তেতিয়াহে তেওঁলোকে বুজি পাব। আমি ইমান অনুনয় বিনিময় কৰিছোঁ। আজিও মই কৰজোৰে প্ৰণাম জনাইছোঁ তেখেতসকলক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱলৈ মই হাতযোৰ কৰি প্ৰণাম জনাইছোঁ। আমাৰ অংগনৱাড়ী কৰ্মীসকলৰ দুখ বেদনা চকু মেলি চাই আমাক যাতে মাননি সলনি মজুৰি দি আমাৰ ঘৰ এখন সুস্থভাৱে চলিবলৈ যাতে আমাক সহায় কৰে। নহ'লে আমি পংগু হৈ গৈছোঁ। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভালদৰে পঢ়িব নোৱাৰে, ভালকৈ এসাঁজ খাব নোৱাৰে, ভালকৈ পিন্ধিব নোৱাৰে, কিন্তু আমি লোকৰ ল'ৰা ছোৱালী মানুহ কৰিবলৈ ৰাতিপুৱা এই মাজতেতো 7:30টাত আমি কেন্দ্ৰ খুলিছিলোঁ, এতিয়া 8:30টাত খুলিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। তেনেকৈ আমি এটালৈকে ফিল্ডতে ঘূৰি ফুৰোঁ, তাৰপিছত ঘৰলৈ যাওঁ। ঘৰত গৈ কিবা অকণমান খালোঁ, খাই উঠি আমি আকৌ বহি পত্ৰৰ কাম কৰিবলগীয়া হয়। আমাৰ ঘৰত যিসকলৰ গিৰিয়েক আছে তেওঁলোকে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে, আৰু যিসকলৰ নাই তেওঁলোকে কৰিবলৈ কিমান অসুবিধা হৈছে। ল'ৰা ছোৱালীকে পঢ়ুৱাবনে ঘৰৰ কামহে কৰিব? সেইকাৰণে আমি উপায় নাপায় আজি এনেকুৱা ৰ'দত আমি ওলাইছোঁ। আৰু আমাক বিভিন্ন কাম দিছে। আয়ুষ্মান কাৰ্ড ভগাবলৈ দিলে, আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাবলৈ দিলে, পোষণ ট্ৰেকাৰৰ কামটো ক'বই নালাগে, সেইটো বাৰু আমাৰ নিজৰ। অৰুণোদয় যিখন দলিল, তাত গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি গৈ আমি চহী ল'বলগীয়া হৈছে মানুহ বিচাৰি। আৰু BLO কামত কিছুমান খাটি আছে। আমাৰ মিছতে 100 এবুৰি কাম, আমাৰ কামৰ অন্ত নাই, কিন্তু আমাৰ পইচা নাই। সেইকাৰণে 1 নম্বৰ কথা, আমাক মাননি সলনি মজুৰি লাগে। সেইটোৱেই দাবীতেই আমি এই ৰ'দত, প্ৰচণ্ড ৰ'দত, কিছুমানৰ গা বেয়া তথাপিতো ওলাই আহিছে। যিসকল সহ্যাগত সেইসকলহে ঘৰত আছে, বাকী আমি চব ওলাই আহিছোঁ। আৰু নামানিলে এনেকৈ আমি এমাহ ধৰি কাৰ্যসূচী চলাই থাকিম।